Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani. Ngibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke. Mawukuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe ku-channel, ulike ividiyo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ividiyo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwividiyo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane zakwethu sesilala nje manje-ke ebusuku indaba-ke ezibuhlungu evelayo laphaya ePhoenix ku-Northcroft Drive kuthiwa-ke sekudutshulwe kwabulawa-ke umsebenzi wesini-ke seyitolo esilaphaya khona-ke endaweni kasePhoenix. Lona-ke ungumdabu wasePakistan, kuthiwa-ke usebenza kusona-ke lesitolo. Kuthiwa-ke bekade kubanjwa-ke laphayana-ke inkunzi, kuthiwa-ke qhamuke nje abalisa abathathu behamba nge-Toyota Tez bafike bavulela ngenhlamvu base bethatha-ke isamba semali esingadalulwanga, kanjalo-ke nezinye-ke iy'mpahla zasesitolo. So lo wasePakistan-ke udubule-ke ngesikhathi-ke lezi gelekeqe zidubula khona-ke laphana-ke esitolo sasePhoenix. Sithi dudu emndenini-ke olahlekelwe, kanjalo-ke futhi-ke nabangani sithi nje impela-ke abathobeke amanxeba. Like ividiyo, subscribe ku-channel, uphinde ucommente kwi-comment section ungitshela ukuthi kuthini uphawula kwakho ngalolu daba. Yize ku-Trend TV izohlezi ikhona indethela-ke indaba esematheni usuku nosuku. Ahlangabezane kwividiyo elandelayo.